Si Bagong teh ngajak kemana? Mau ngajak kulit tapi eueuhnya. Gak. Oh, si Bagong teh kemana ya? Kalau kayak tuh orang tangan lah. Oh itu nih si Bagong teh molor. Wah, tayang ah. Kenapa enggak? Terus sibuk wae ngomong HP aduh. Aduh, tidak, ayo HP nggak lunas mah, tenang. Anjing, enggak gitu gitu nama. Oh. Tuh. Bejana HP eta ke setoran. Oh, aduh, teka setoran gaji 800 setoran 1 juta pan lieur aing. Tuh, tuker tamah jeung urang. Tuker plus. Lainnya tadi setoran. Lunasan. Di lunasan, Oh, setoran. jadi kedua eta. Heeh. Ya alusnya pena. Halus lah ya, mana menang. Biji, berarti urang di lunasan. Oh, tuh hega